Ideja je u stvari potekla od omota za uskršnja jaja. Ja sam došla na ideju da oživljavanjem kulturne baštine Balkana napravim autentične ornamente iz srednjovjekovnih manastira i spojim ih sa modernim krojevima i tako je nastao brend Fantazija Vieja koji se trenutno nalazi u ovom prostoru gde sam ja otvorila svoj atelje. U okviru tog ateljeja proširio se prostor koji se sada zove Small and Tall, Concept Store, koji je okupio više od 20 mladih i kulturnih dizajnera sa našeg podneblja. Bilo je dosta kočnica kod mene same u smislu kako će ljudi prihvatiti to što ja uopšte nisam iz branše kojom se trenutno bavim. A onda sam u stvari shvatila da svi mi imamo neke talente koje uopšte ne moramo da prepoznamo u našem ranijem dobu i to je jedan od savjeta da bukvalno moramo da uradimo bez zadrške i bez opterećenja kako će neko drugi da reaguje na to. Kod svake odluke mora da postoji ipak neki proces. Dakle, ja jesam odlučila i vrlo brzo realizovala svoju ideju. Sad ne mogu ni da kažem da li je to nije bila dobro isplanirana odluka. Bilo je nešto između instinkt koji je bio poguran isplaniranom odlukom. Moj proizvod može da se prodaje u bilo kom regionu, u bilo kojoj zemlji, zato što mi na ovaj način predstavljamo nasleđe regiona u kom mi živimo, stvaramo, radimo, predstavljamo se na jedan najbolji mogući način tako što ćemo ornamenti srednjovjekovnog srpskog manastira predstaviti i kod nas i u inostranstvu. Dakle, sva su tržišta atraktivna. Vidim u nekom inostranstvu, dakle negdje gdje ćemo predstaviti ono što je naše kulturno nasleđe, ono čime treba da se ponosimo i za čega treba da stojimo i ono što nikada neće izaći iz mode. Dakle, kroz moje modele i kroz spoj modernog i tradicionalnog na jedan sasvim drugačiji, jedan sasvim otmen i sofisticiran način predstavljamo i nas kao naciju i našu zemlju negde izvan granica naše zemlje, ali ko zna gde. Srbija jeste zemlja inovacija iz razloga što moje klijentkinje su upravo one žene koje predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način. Moderne, dinamične, ispunjene, koje znaju šta hoće, koje nose spoj modernog i tradicionalnog i to isto prenose sa kolena na koleno, jer to je nešto vanvremensko, nešto što nikada neće izaći iz mode i nešto što nema vek trajanja. Moj savjet mladim dizajnerima jeste da potraže upravo u Srbiji svoju sreću i da iskoriste resurse koje se nalaze u našoj kulturnoj baštini. Na taj način izrazit će svoj kreativni moment bolje ovdje nego van granica naše zemlje.